Ya, marca. Jam 2 lah sudah. Oke. Balik pokok, balik. Dulu memang itu no. Baru tak jalan kita. Dia satu kata. Tapi dia nanya dia ini kamu dia kamu. Jadi sekolah nih yang para bang. Nah, matdo sa ini kuma. Kulo ko mulai awas. Aben ko tasak mulai lagi. Berapa itu ngomong mau sakle kantor kene kurang dulu kurang nah sampai nanti dari kurang saya ke warung ke ini mari pangan itu ale si dulu tu potong ni lebe potong ni pulos nakang dele lai kurang pulos Dulu nalain dan ni rok nai ai saya terkenal itu juga suara minaro. Nah, kalian batong kami kon mulut sama apa? Mangudah na main itu tayo. Coba jolai. Tar sama ni nama orang asal. Ai sama bini. Batong kami kan sama ai sebi juga. Dan uli dunia ni lain ada pemulai. Dia mana
Nani dari Tanata, kasu-kasu, wata. Ada malah kalau kena neng member oleh Tong mo sa uni na ulit na jauh perjurut. Nah, ulit jauh tu lakat mengharibat dia kan. oh itu yang dia mah berhasil lah yang dari Oh, dah, dah. Kalian hanya dari pura. Oke lah, oke. Atau pamang naparang mula sa perkerejuan mo. Nagkupatakas dunyan. Alala ni Luja puida, alang kong ako manukun. Dari sudah mau sukun. Memang marusur do sonsor hani pedati. Gareng gijang, gareng itu. Alai marsa daw inang memikiri. Sudah apalagi akagelekta nalau tu persekolanon. Alai posurata inang martangnya kita to mata dewata. Nasai lanon na do sendiri dai inang. Toy mama, tagugoy man na mulaw-ulaw ni. Arong do pe pargarong at di pudi-pudian. Barisi mata jua siswanot ta, martangnya kita tutuhan ni. Asang dia di pasu-pasu tu anak kanan ulan ni tangata. Boy ta parsekolah na kagalit tau. Boy ta luluy na rikot tu na sida hobar tu parsekolahan na. Atong mulu soni. Umat ni Kristo ba bergeti bersama jauh. Asal laut kolak tergilala. Asarok pay maut tu hari bersuluh doa. Asarok perburu-buru kilek tau nate Di matutua manggat di majo bahasa ami. Asal laut tu pargarong ataan. Kalau dah tahe porsu ina bangulo oma ala nya ka situasi sorari gawi tong mai ku gawi sokono ni ba oh tahe alai besero ra besero tu hari
Abong! Abong! Bahan maju abong. Nang rono ka bang? Awal abong. Nangalujaw ba? Metro. Barani maju abong. Obuan yon. Ida do ulama na natutu. Tole ba? Pature ba isi? Asara mangak kita. Barang mangko. Nga maaf ya Bapak. Si Tutuna, arong ba ni kusungguli tu ada ba mong? Apalah maharoy. Alanak ko soni. Lulu pasama judak pernah teh. Wala mo. Pan mabu. Tu sia sorong nunan lang. Wala po. Dengar ba dengar. Sumedem. Wala po. Anakan sebulan. Nga ba mong? Ino. Wala mo. Gaya pala yam meniskum ni haro ama. Ang sirong biaw mang. Naman ungguli epeng iparsikola ko da mong. Ape amin la ujian nama mong. Ape kadong aku sudah berdubitiki na. Amar lunas at dibayar mong. Jadi buti mai. Pos marah manon lianon ni naburum burai. Lau majoho man dapat ton naburum. Omak sirit perhepengan. Dok kema ngamak kataya do papa ala napitik tuwak sekolah kro ini mumat dong ama. Alai ko burjuho mangelik naburum ida mangka. Ano mong. Abe baru pinakita na Marceli itu naburi amo. Babu tidak tong ama. Memang tohoro na baru hita merseli san naburum. Tonggo bayaron ni bapa do imum matu naburum. Oh lama. Alai ko korma tetap selalu tu naburu ida. Oh lama. Saya lihat kita memijam dawa. Oh lama. Atong mulusong ni among lama jauh tu jago ni naburuan natin among. Oh lo, mana to mangga? Oh, no. Ayo basirung jo buka soda. Oh lama. Mana. Di rohem pakunargay Paulina. Buat dia pakunargay jena. Nabagaki malala tu pesta iba nabagaki do pakeo. Mulai jauh mak katageleng. Nek tu pesta. Naboru. Raya. Isay. Nek tu pesta iba isay mo masuk. Kalau makiro na ingin nek tu pesta. Mana yang pertama? Agi naboru para mamu si Kristo. Oh, yang mana? Yang nero, nama nero. Baru nama baru. Mana yang nero muda? Saya koloro itu sera dalui. Badai. Nama kau? Maro. Nek pesta ayo mani. Tokinay mo naman karang menjiptakan. Nasono do naboru. Aroro putuson ne suruba para ulama Marceli at ang naburu. Ba. Baru minggu nasar turo pia mungro Marceli he pektok tu so. Ay songani gurang ni he pengitu ko ay na ay so dia gurak kerak sikola mi man na sa pesongani haroa sa pesongani gurang nyutang ni bapa mungnuan.
Dako lang na buru. Ibotok ko ang gig ko na buru. Ay buti ro ama. Iboto horo amang burupe ngatong belang batua. Datong nagawi sa mga sinamasahi beto pagkarejuan nanuan. Bao pinaburu mo baywa mapangumuan ni number 3-3. Alinak pa sa mani. Unang palagabi sudat ka mo sa kola. Araw mong gosay solo ibaga sa rohak ko na sa lilingon. Iya pertapahan ni bapa mo na sa utiki na di pasari na zonoki tu patong niyo busog-busig. Ba lomoro rohak ko na niyan neng diyaw. Bapasahat matonak ko nan to bapa. Ala na bulugo itong gua ma. Nga hampir mas 100 juta na kepeng mo sa mouse di sa liha mo sa mouse. Dapat sa pulo mo, dapat sa liha, ganun tokin. Ay muharap nagpanom na terpula narunay ang nono ning naruhak ko si pala. Alay pasahat matonak ko to bapa ma. Arong goin na rohali na buru. Nain mangida tanot na jonok to patong may busog-busi bapa. Olo-olo rin na ho mga janin to na buru, medya na'y matabaan na. Asalo na siya rin na buru matanot tayo. Bayin mo matuwa ka. Ang unang ano na lang sa wato kamang, magkadyang-gadyang sa ilara, isalo niya mutok kawag si kunang naon. Hapi, badak terpulang iba pa man ng kularaw. Bayin marok ko tuwa. Ala na lang rin sanak ko ng marusaha dyan niya, bainok kumanang kapkalay mo ni si. Dangi, mololo ba pa, pasahat to nakol, ba? Roma hundong botari, mangalak dabanay, jala polo may nangdangolo apa, mga liat tanoy laudi hani, bay paulak masuri ni pengi na dinalo mo na isang nariyahay, asa wida tanonas, dangi? Olo na buru. Ubasa pe tunay na buru tu ba ako na buru. Oh, jadi belihat ng anak ko man? Nga be. Anak ko ulang makanan siya, kaya kemas dia, eneng magpesta Olo na buru. Anong dungak ko sari isang didarutong ning lawan nga imay ngaro mo bilin ni. Olo na buru. Molo sumangat duha mang bamula mo. Pasahat matonak kito ba ka tu mara? Molo so lianon na rin na tanoy. Ba usaha ko masamulak kay pengisu di minggo. Olo na buru. Mula mara na buru. Olo. Ay do mo do kotor ipak mo ba iya. Palina sa kuya kalang teodjo. Sudah marhihi kan ni jagon ni. Tapi dengan ni batuk kinai ning marro anak ka sana. Sapu sudah sapu. Buru. Oh, isai. Ya buru na buru. Ija, masuk kamu. Isu kamu non. Ari na buru para kamu. Oh, masuk mama, masuk. Taruh mama. Olo na buru. Nauha. Sunod tiro pagkatay lantay. Sunod do na buru. Nga di jalaga karejo di Kalimantan na buru. Jadi mulai pingin na buru maksud tu dulu gajian mau bisa bayar na buru. Di jalo kerejo papa. Itu kerejo ho. Olo na buru. Oke. Jadi wah mamse. Lana nga berangkat na buru nga dikirim be ongkos tu sa Kalimantan na buru. Iyo, kaya langsung ito ang sudo ongkos mo. Oh, Jadi ka mau warhat to papa. Tumarsugo man na buru. Warhat mga to sa. Olo na buru. Di natawuro kasi pa. Lumayan man na buru. Mulo utang namin tu na buru. Era 2 bulan ubayar tu na buru. Pos na buru. Oke, tutu mau lihat mari Tuhan. Iya mau lihat Tuhan ngakari coba bapak ki. Ngayon jalo mo. Pos maroha mama. Orang Joros mau diperjalanan terangga. Sehingga biar ke kari si Palasro kami tinggal mau apa di mana tua. Ang bataringot to ka utang na dinalo akong naido. Baadi ka na kang buri pa pumupungo amangga sini. Sisibe pa utak ka. Pos na waktu si. Berarti na nga lang bepola si hatak ko ito ba kanin mo. Oh, ito ni mama. Di ba hak na mababa masuk? At ang mula sa niya ma. Wala pa si Tesh pero uliya naman.
balas marohan ka mangga, hola persites mo sa galas pedidel, tiur ma perdalan ng mira mangga, nyong mama, tukola no penaboy, sa juta malian ko persites mo dito, tinggal mau ada apa? Dari si Bogor mau di keluar kata itu dah, oras mau bapak. Wala ka na guru? Hola. Lama ka na guru? Hola. Lagi mau lihat mah Tuhan. Kerja tu rapi para makko. Hehe nama apa itu ki benon ni para makko. Tu hidup ki. Toy mama. Dito lima ada bapak dah. Orang terus mai perjalanan itu. Orang kita orang nak kami nak cak. Tunggu tu para kami dah bapak. Orang terus. Orang mau dah makan. Dari omma amang deke horas deke gabe asa horas cerat coy pangarap tamu di luar nadawi alai merpagedua namang terus sida ikum mertangiang hita amang dah tutuhan nabese jadi molate ma amang dah budi ma selamat jalan.